Oliver je bio, a i sad je jako popularan. Sve je počelo kad mu je otac kupio osmu harmoniku sa samo 5 godina. Bio je vezan i za Velu Luku. Osvojio je par porina, a za neke je bio nominiran. Oliver je u glazbenoj školi učio svirati glasovir, klarinet, pa gitaru. Sada ponešto o ritmu. Ritam je kao vlak. Prvo je osminka koja traje pola otkucaja, pa je četvrtinka koja traje jedan otkucaj, polovinka koja traje 2 otkucaja i polovinka s točkom koja traje 3 otkucaja i cijela nota sa 4 otkucaja. Prvo ide violinski ključ, pa onda četvrtinska mjera. I za kraj dodajemo ritam i tada takne crte.